Ni Hrvatska pošta Mostar ne napušta dobru praksu predstavljanja novosti na svom izložbenom prostoru svakog dana sajma. Danas je u središtu pozornosti bio brend Devija, čiji je generalni uvoznik upravo Hrvatska pošta. Danas na štandu Hrvatske pošte Mostar imamo Devija dan, dan posvećen Devija asortimanu koji Hrvatska pošta Mostar u suradnji sa Hrvatskom poštom Zagreb uvozi i direktni je zastupnik za ove prostore. Danas imamo promociju noviteta gdje ćemo okupiti naše kupce, naše partnere iz Hrvatske koji su danas došli radi Devija asortimana. Ovdje s nama će biti na štandu. Za naše drage posjetitelje imamo poklone iznenađenja koji će biti u našem postboksu koji također promoviramo na štandu Hrvatske pošte Mostar. Devija proizvodi su popularni i zastupljeni u svijetu, prodaju se i u Apple trgovinama, kao i poseban asortiman za Android uređaje. Dostupni su u svim poštanskim uredima, kao i na web portalu e-Post Shop. To je dodatna oprema za mobitele, cjenovno je srednji rang, a ima visoku kvalitetu i imamo garanciju na sve naše proizvode 12 mjeseci. Znači radimo zamjenu, ukoliko neki Devija artikal nije ispravan, radimo zamjenu. Od ostalih aktualnosti izdvajamo posjet učenika te partnera iz središta Hrvatske pošte u Zagrebu. Već imamo dugogodišnje partnerstvo sa prometnom školom u Mostaru i svake godine nas posjete. Sada su pored što su čuli o nekim našim novim uslugama, koristili i Postbox, to su paketomati Hrvatske pošte Mostar i skenirali su QR kod da se pridruže našem Viber botu. Inače smo od prošle godine krenuli sa Viber botom, bot koji komunicira sa kupcima gdje možete naručiti pošiljku, možete zatražiti sklapanje ugovora, provjeriti koja je cijena vaše pošiljke i radimo promociju kontinuirano ovih dana na štandu gdje pozivamo ljude da se pridruže u bot da bi lakše komunicirali. Idemo prema mladim generacijama. Njih zanima to da ne zovu, da ne komuniciraju puno telefonom, tako da oni mogu sa par klikova napraviti sve što im treba da naruče pošiljku brze pošte. Podsjetnik na kraju. Sutra nas očekuje izbor najljepše poštanske markice. Vidimo se!